akukho mfowethu ongidlule ukuthi ukholele kuwe entweni eyenzayo zazi wena kuqala ngoba akekho umuntu ozokwazi kangcono ukudlula wena uzolindela ukuthi wena khona abantu abazokwenzela zifake mfowethu uyabona kunesikhathi sokuthi kuze kukhandeke leligama lakho ufanele urisk uhamba imicimbi engakhokhi uyabona uspend imali uhambe uyodlala eKZN usuke eGoli ngoba wenzela ini platform you understand ungathi wena sokhipha ingoma usufuna ukuqashwa akekho umuntu ozoqasha ngakwazi zidayise futhi sekusimple kakhulu ke kubaculi bamanje ngoba sekukhona TikTok khona Facebook uFree Mode uvaliwe besithuka abantu lapha kuFree Mode engazange azawuview ngisho umsebenzi wakho give a piece umuntu mfethu kubambe ngoFree Mode akabona ukuthi kwenzakala nafuna ukwazi uneqhawe lakhe athi iyabheda leyo nto leyo wena yeka lento yakho understand akakunikanga thuba ukubekezela mfethu nako futhi umuntu ungakhohlwa ngaphandle ukuthi wenza umculo onwenzana entweni yakho yenza ukubekezela ungakuyeki phusha kakhulu entweni yakho uNkulunkulu nayo khona uyasebenza futhi uyamthanda umuntu oyihluphayo